Najširi kada što mogu. Kinezi su to neki istupali samo njima znanim načinima i kako oni to posmatraju koje mi teško slušamo. Ali vi kao Španci, međutim, vi ste igrali kao svi posle godine. Pa to je, da. Čekaj, ne može malo sam. Može. 1800. Ajmo, može. Može. Koš, delo je da ste lepo podijeli minutažu, da ste rekli što ispunili što ste to već reći, da ćete odmoriti. Mislim da to dosta godina na sad vašim kolegama, došli smo već u 12, spakovali se.
moće tako nisu. Evo ih još prolazi. Zato zađe se tamo jedan u mikrofon. Tako da, nešto specijalno. Utakmicu do sada najteži protivnik na ovom prvenstvu, iskusna ekipa koja ali jednostavno tako, imaju veliko iskustvo, imaju velike lidere koji obavljaju strašno dobro sa grupe i naravno imaju mjesto. Hvala Soli i Navara su te godine kad smo ja bili da smo došli u prvi intervju.
Sad je 5 i nešto. Šta je najviše ticalo na nervozu, promašili ste i posle kad ste se konsolidovali, bilo je promašenih žicera, vidjelo se da ste tu negdje, ali da ne uspavate da se vraćate, da vam nešto malo nedostaje. Jesmo, mnogo, da, prva četvrtina, 13, ja mislim. Među našim igračima. U drugo vreme smo napravili neki adjustment, krenuli s nekim idejom i tako dalje, desio se... Vabbè, ma è arrivato da...